Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? 7 сентябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Тугандар, момда жаш музоолордон баштап чоң кунажындарга чейин аракет кылып тартып көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып көрүңүздөр. Башка бир тугандар да көрүп калсын. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук видео тарайт. Башка бир тугандар үчүн. Көп ойлойт, лайк бассаң акча аласың деп. Жок, андай эмес, тугандар бизде. Башка бир тугандар көрөт. Анда эмесе экраныңыздын оң тарабында подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып бизге катталып, оор келбесе бирден видео лайк басып коюңуздар, бирден эле. Анда эмесе баштадык. Туган, ассаламу алейкум. Сиздики? Балар канчадан болот? Айтпаспы? 60-тан? Булар өзүңүздүкү? 60 миңден сыр алып атты мына. Булар канча айлыктар, байке? 5 ай. 5 ай. Парода кандай? Эмне парода? Билбейсиз, 60 миңден. 60 миңден. Сода болдубу? Жаңы келдиңиз. Макул, содаңызды берсин. 60 миңден деди. Мо эки швиц көрөлчү. Айтабы экен ээси. Туган, ассаламу алейкум. Мо кимдики? О, туган. Сатылбайбы? Сатылбай деп койду. Мо эки музону көрөчү. Туган, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз көрүүчүлөргө бир. Баасын. 23. 23төн экен. Бирөө ургачы, бирөө эркекпи? Экөө тең ургачы 23төн, аха. Мына бул жагында дагы жакшы музоолор бар экен. Ассаламу алейкум, байке. Сиздикиби? Жакшы. Жакшы экен, музоолорубуз. Канча айлыктар булар? 3,5-4 айлыктар мына. Бааларычы? 30 миң? Олар 28ден, бул 30 миң. Бул 30 миң? Бул 28ден. Аха, рахмат. Мына. Ургачылар 28ден. Рахмат. Так, байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңуз. Канчадан болот? 18. 18ден, Бул дагы 18. Бул 23. Ургач экени бары? Ургач. Канча айлык булар? 25. Рахмат. Канча бука? 45 миң. Рахмат. 45 миң. Байке, ассаламу алейкум. Сатылдыбы? Канчага кетти? Мен тартпайм. Сиз тартпайбы? 34ке бердиңиз, Канча ай эле? Жаш. Siz aldınız mı? Buyursun bayke. Bana uşul bayke alıp durdu da жақсы екен. 34 ya? Bana. Tuğandan alıngan bağ. 34 Bunu qanday süt berip bağası mı? Jem çöp jeydi mi? Jem çöp jeydi. Buyursun bayke. Erkek. Buğa. Tuğan, assalamu aleykum. Bağlan aytып qo'ysiz bu? 40 sura atam. 40 ming sura atasiz, Şivit. Erkek 40 ming. 37'ge bolsa berem deydi tuğan. Maqul, rahmat. Mына жақта жашырақтар бар екен, ээлери барбы, жокпу билбейм. Бул кимдики? Байке. Байлап атат. Мо торпок жакшы экен. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча мун баасы? 38. 38. Жашычы? 2 айлык. 38 миң, эркек. Бучок. 38 базардың көрүнүшү. Эл көп, мал көп. Мал жайлаудан түштү. Мындай чыла базардың көрүнүшү. Могу торпок жакшы экен. Так. Байке, ассаламу алейкум. О-хо-хо. Палван канча, палван? Баасы? 56. Сода болду байке ушуга? Канчага чыкты? Айтыңчы. Көрүүчүлөргө айтыңчы, канчага чейин чыкты сода? 53,5 миң. Берилбептир. Жашы? Ай 5 ай. 5 айдан өтүптүр тугандар мына. 5 айдан өтүптүр. Аха, рахмат. Булар кимдики билбейсизби? Билбейсиз. Жаш музоолор тартып көрсөттүк. Азыр эжемдин тарталы, тете эже тура. 3-4 баш байлап кармапты ишти. Сурап көрөлү, ургачылар экен. Эже, кандайсыз? Бааларын айтасызбы? 30 миңден бересиз. 32 миңден сурап атасыз. Ургач экен, Канча айлыктар ушулар? 4 айлык. 4 айлыктар мына. Булчу бул? Бул швед.
Şvet kança bas? 32'de otur. 32 ming. Urgaç kança ay? Bu 3 aylık. 3 aylık mına. Tuğanda. Kızıkkanlarga nomerinizi aytasızbı? Benim aytpayım jaman eken. Çalıp bugün. Aylandı kuruttu. He? Çalayım. Ha, meyilin sanda. Şu yerden ele satasız, makul. Mına tuğandar, sizler nomeri sura deyişler. Geviri içinde öyle alayın deyip çalat. Geviri oynap dire çalıp koyat bunday. Basın bilip koyun. Meyilin elçilik. Gecen nomerin vermeyim dedi. Bayka assalamu alaikum. Aleyküm. Qanday işleriniz? Mağada. Jo, siz demes bulardı. Qancha bağlari? Bazını aytın sırası. Yaxshi ekan bu kadar. Ular parodist bular. Ha. 70'ten sura o'tadi. 70'ten sura otasi. Demi var. Aytın. 0755 45 75 parodisti bu kadar. Parodist. Mına tağ beröresmi giyin başkalarını. Beröres. Kayakta olos. Karabaltada. Karabalta, maqul bayke, sodanızı versin. Qanchadan berasiz? 70'ten surada. Yaşları qanday, yaşları? Bular jash. Birge chiqilek. Birge chiqilek dedi. Hay bu kadar dedi. Birge chiqilek deydi mına tuğanda. Bu baykem nomerde aytdı. Hazır tetirdi. Qorodu. Torpoqtar turadi, yaxshi yaxshi. Suraylıç. Assalamu alaikum. Kimniki? Ezi gerek da. Buyaq, bayka sizniki emasmi? Meniki emas deb qo'ydi, biroq bilmay. Yaxshi ekan-a, biroq a? Mana turib o'tir. Sizniki o'zi ayting ba'zin. Sizniki emas-a? Shunda o'la? Mayli. Mana meniki emas deb o'tadi, biroq. Shu yerda turadi. Tak, tuğandar. Mo, kimniki? Assalomu alaykum. Bayka. Sizniki? Qancha bahsi? 65 ming. O'sha alabuqa qanchaga ketdi? 50 ga ketdi. 50 ga ketdi. 50 ga ketdi dedi mo'g'ul. Uylarga da o'tib so'zincha. Bayka bu torpoqni oldingizmi? Qanchaga? 40 ga olibdi buna. 40 mingga olibdi. Yo'q, bo'lishini ayting, to'g'rasin. To'g'rasini ayting, bayka. Ha, o'zi bu yoq cho'nglar bo'lib ketdi-da. No, qoroni esi yo'q bo'lyapti. Hozir ko'ramiz. Aylanib da bir kelib ketamiz. Mo'lar kimniki ekan mo'lar? Qandaysiz bayka? Ishlariniz yaxshi? Son torpoqlar kerak ya. Ba'lar qancha bo'ladi? 57'den. 57 dan. Yoshlari-chi? Yoshlari 3 ay. 3 oyliklar, he? 57 dan mana. Yaxshi ekan, orqadan da tartib ko'rsatib beray. O, bismillah. 57 dan. 4 bosh. Bular to'dan keldi. To'dan keldi. Enes neyim жүрген ekanda? Enes neyim жүргендер, he? Mana, Enes neyim жүргендер. Bas shunday bo'ldi. Rahmat. Shunday turadi. Oho, bozor. Qazo bo'lib atgan ekanda. Xunajin qancha bayga xunajin? 57 ming, he? Mana xunajin. Ya turaverasiz, tutmang. 57 ming. Soda oldu? Qanchaga chiqdi? 50? 50 mingga chiqibdir tuğanlar. Mana 50 ming. Yaxshi? Ha? 2 yoshga. Azman xunajinda soda oladi o'xshaydi. Ko'raylarsiz. Qancha bu? Ya. Yalnız özü. 65 yalnız özü to'dan tushgan. Bular qanchadan? Assalomu alaykum aka. Balarni aytib qo'ysiz ko'ruvchilarga. 62 dan. 62 dan? Bular to'dan tushdimi? To'dan tushdi. Qancha yoshlar bular? 1,5 yosh. 1,5 yoshlar. Hozir Toza Xadirga. Hadi. Baytikdan tushdi. Baytikdan tushdi. Hozir soda olyapti bile. Soda olyapti. Qanchagacha berdi? Aytingchi bir. 57 dan. 57 dan. Rahmat. Optom 57 dan beribdi tuğandar. Mana. Siz bergan jo'qsiz? Qanchadan bo'lsa berasiz, bayka? Ma'qul aytmayman dedi. 57 mingdan bo'libdir. Ha, siz tushmaysiz. Bunalar 54 mingdan deyapti. Teyaqda ekan, esi biroq ko'rinbek. Shu yigit 54 dan so'rayapti dedi. Sizniki? Bularchi? 54 mingdan dedi mana. Qo'ron ichindagi torpoqlar. Tak, tuğandar. Emi? Bu yerde daha soda oladu moğuna. Qancha verding? 58. 58 şu qav. 58 berdi. Buna
Şap kança deydi? Kunacın. Жақсы екен байке. Kança verelim Қанша? 66. Сойған болады? Өлі екен. 66-ға берем дейді. 57 мың берді туған. Қана? О, бұл соның бұқа тұрбай бұл. Ақбаш, Мамалақ. 100'ге verelim. 100-ге? Не порода бұл? Ангус? Ангус 100-ге берем дейді. Жашы қандай? Жасы 1 жаш. 1 жаш. Қызыққандарға номер айтасыз бе? Айта беріңіз. 501 0501 48 48 19 59. 09 59, Оларын қанша қылып бересіз? 100 өйдерек болып қалмады? 95? Мал. 95 қылып берем де. Сіздікі бе? Баланы айтып қойшы бұ? Көрушілерге бір айтыңшы. 47 мыңден. Мұна. 47 мыңден. Ұшыл құны ажындар. 1 жашқа келіп қалған. 1 жаштан өткен мө өтелек бе? 1 жаш кен. Достар. Айке қанша болады? Бас. 70 сұрады. Жоқ. Мұны тартабыз мұны. Жоқ, сізді тартпаймыз, бұны тартабыз. Сіз сода қылы беріңіз. 70 liradan. Ben 60 liradan. Болды мұна. 65'ke al dedi. Қанша қал деді? 65'ke al dedi. 65'ke al dedi. Болды. Сода қылы беріңіздер, түшпейсіздер. Мұна. Тартпа дейді. Көп бүгін. Мал. Байке! Ассалаумалейкум, байке. Сіздікі бе? Баларын айтқым? 56 мыңден екен. 56 мыңден. Сұрап атады. Бұлар кімдікі болды екен? Бұлар кімдікі? Білмейсің бе? Білмейм. 56. Қайсы сода болады байке? Үшіл бұ? Соным. Қанша беріп атасыз? 90 бе? 90 мың беріп атады, Бұл сіздікі бе? Қанша сұрап атасыз? 100 сұрап атты, 90 мың беріп атты. Мақыл байке. 90 мың беріп аттырды. Туғандар сода болып атады. 100 мың сұрап атады. 90 мың беріп атады. Бұл байке пародасын айтып қойыңыз. Білбейткен, пародасын білбейткен. Байке қайсы сода болады? Шылар ба? Шылар, 43-тен. Мұна 43-тен болып атады дейді. Еркек, тұрпақтар. 43 мыңден болып атады туғандар. Мұна базардың көрініші. Жаңағы бұл. 63-ке бербегем дейді, 65-ке берем дейді. Мен базарда екеуі келісті, шешілет бағасы. Міне оқын атындары дұры елші. Байкелер, ассаламалейкум. Бағаларын айтып қойсыздар бе? 66 мыңден. Мұна ажындар. 1,5 жаш шындай болып қойған. Олардың есі жоқ болып атады. Торпақтар кімдік екен? Білбейм дейді. Мына туғандар 15 минут болып қалды. Daha biraz süreli dağım. Çoğurak uylарға өтеміз. Туған, ассалаумалейкум. Мынау сіздікі? Бұлчы? Бұл қанша бұл? 65 мың мына. 65 мың екен. Жашы қандай? Алдыңыз ба байке? 65-ке алып тұр. Жақсы екен, Жоқ, 65 liradan. Сұрап атасың. 65 мың сұрап атасың. Байке, ассалаумалейкум. Қандайсыз байке? Баланы айтып қосып бізге? 60-тан. Жаштарычы? 8 ay. 8 айлықтар 60 мыңден. Мына. 60 мыңден дейді. Эми байке, сіз 60-тан сұрап атасыз. Бұл реально қаншадан бересіз? 57-тен. 57-тен, Қанша екен? 57-тен бересіз. 55-тен болу? Жоқ, 55. Болбай қалады. Мақұл. Мына, шындай, рахмат. Allah razı olsun. 55-тен берер екен, 57-тен берет екен. Елдер көреді да, кел албай қалғанда. Алыстағылар. Öte tur idea. Рахмат, содаңыздар болсын. Бұны қанша алдыңыз? Бұл сарын басын айтып қойсас, туған. Мақыл, бешет етпейлі қойлы. 60 деген де. Бұл жақ чоңырақ болып кетіп жатады, чоңырақ. Неде жақшы бұқа тұрады да, ұзын. Есі кім кен? Өте сазық. Туғандар.
Резинка өтіп кийбеже болбой калыптыр го. Бияк чыла болуп калыптыр. Оппа. Айдан. Сон торпок экен. Караңыздарчы. Ээси бар бекен. Байке. Сиздики? 80 да 80? Болду. 80 миң сом сурап атыптыр. Сиздики эмес, а? Сиз уктуңуз, а? 80 миң сурап атыптыр да. Ээси жок экен анда. Буларчы? Меники. Канчадан бай, кандайсыз? 57. 57 миңден, а? 57 миң. Рахмат. 57 миңден дейт. Мынтада бар экен торпоктор. Канчадан болот баалар, айтып коңуз. Канча букаңыз айтып. Бааларын айтып коңуздар. 68 миңден. 68 миң. Кандай сода болот? Содан тартпайлы соданы. Колуңузду эле. Мында, бияктан бияк. Жок, канча кылып атасыздар? Айтып коңуздар анда. 60'dan. 60'dan кылып атасызбы? 60'dan кылып атыптыр да мына. Макул. 60 миңден кылып атыптыр шуну. Силарды. Так, мыякта да бар экен, туугандар, бүгүн көп. Туган, ассаламу алейкум. Могу торпоктор кимге карайт? Таксыркан. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Донка бар деген. Канча баалары? 58'ден, а? Жаштарычы? Жаштарын точно Bilmeyiz. 58 миңден мына. 58'ден. Канчадан болду? Боло элекпи? Bunalar farklı. Кайсылар? Азыр чоңдорго эм өтөбүз. 58. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан буларыңыз? Bunlar 55'ten. 55'ten, e? Мына байкем дыйкан экен, 55'ten деп атат. Yıkamıyorsun abi. Алсадасызбы? Алсадат экен байкем. 58'den, e? 4 башпы? Курук 58 бе? 55'ten. 55 кечиресиздер. 55'ten экен. Мынакей, арт жагынан. Байке, базар кандай болот? Айтыңчы. Мал көп го? Pazar son mu olur? Сонунбу? Саткан сүйүнүп сатып атат, алган сүйүнүп алып атат. Alganlar biraz tırış otat. Тырышат. Неге? Kımbatırak. Кымбат болот да базар, э? Баягы чөө арзан, жем арзан, мал кымбат болуп кетти окшойт да. Еттин баасы дагы 650ден болуп калды. Şuna bak kaldık. Уйдун эти. Уйдун эти кымбат болуп атат. Макул, рахмат байке. Содаңызды берсин. Мына чоң букаларды кошуп коелуму? Фаркатбай, айтыңызчы бааларын. Малашылар 78 minden 25 başta sürüp adam aka. Сизби? Men sürüp. 28 baş, 25 baş. 25 baş 78'den, he? 78. 78. 76'dan bolsa verem ben. 76'dan болсо берем дейт мына. 28 баш экен. Туугандар. Бир катар көргөзүп коеюн да. Кичинекелер. Шерге чейин, э? Buna şey. Өтө сонун жакшы торпоктор экен да, туугандар. Бул канча айлык могу? 1 жашка келген беле? Yarımı 1 yaştan, yarımı 2 yaştan. Жарымы 2 жаш, жарымы 1 жаштан. Туугандар, мына. Болор канча дейсиз? 76'dan bolsa. 76'dan болсо беремин дейт, туугандар. Номериңизди айтасызбы? Айтам. Айтып. 0704 0704 43 43 81 81. 81 бул 28 баш, а? 25 baş. 25 баш кечиресиздер. 25 баш экен, мына. Рахмат. Содаңызды берсин. Башка деле таап бере бересиз, а? Ya tabi veriyorum. Таап бере берет мына туугандар. Алыста жүргөн бир туугандар. Уверенный чалуу, ма, YouTube'дан деп. Биздин каналдан десеңиздер скидка кылып бересиз? Жолуна. Біздің Дон Кабардан десең, нормально скидка қылып беремін. Болду. Алла разы болсун анда. Дон Кабардан. Сізді айтып келселер. Болду анда. Макул, содаңызды берсин. Мына. Ушундай туугандар, маалыматты берди. Ушул жерде ар дайым алып сатат. Баалары уктуңуздар. Так, шу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин. Чарбаңыздар көбөйө берсин. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Аңгуспу? Канча жаш бул? 1,5 жаш? 1,5 жаш. Баасычы? 100 миң, э? Туугандар, баасы 100 миң сом сурап атат байке. Сода болду байке? Болду эле, эч бирөө берген жокпу? Сурап эле кетип атат, э? Канчадан бересиз мындай? 100 миң сурап атасыздар. Оюңуз. Же базар чечеби? Базар чечет, э? Макул, содаңызды берсин. Мына аңгуз экен, 1,5 жаш. Номер айтасызбы? Аңгуз сураган бир туугандар бар эле ош жактан. Айтсаңыз болот. Айтыңыз. 0709 33 23 69.
100 ming so'm so'rab oladi bayka. Rahmat bayka. Shunday. Bu qancha bayka? Ha, bir o'tku. 65 ming so'rayapti. Bu yerda savdo bo'lyapti mana. O savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti ekan? Ko'ramiz. Qancha bo'lyapti? Qanday? Bizning salata. Satın. Ha? Yaxtanlar. Ya Bu qancha beryapti? 70 ke verdin mi 70 ke? Satıldı o aka? Qancha qaldınız? 70 ke. Yaşı qanday ekan? Torpok. Torpoq. Yaşı torpoq dey. Böyle Ha, bir yaş bo'lar ekan. Ha, 70 ke bermaydi. Ma'qul. Ya bayka qancha so'rayapsiz o'zingiz? 5. Ha? Qancha ekan shu? 75 ekanda. 75 ming so'rayapti. 70 ke tigi baykam zo'rda o'yla olib qo'yiladi. 70 ke bo'lib aytadi. Az bitganini ko'rib turamiz. Bayka siz qancha berdi deyapsiz bayka? Ya. Meni qo'ldan gul olib. Mana aka. Ya qancha deyapsiz siz? 70 qoldi. Yo'q, siz 70 deyapsiz. Bu yoq qancha deyapti? 75? Ha, bo'ldi. Mana 75 deyapti. Qisqasi 70 ga berib beradi. O'rtada 1-2 ming. 1-2 ming o'ynab tursa kerak. 1000 so'm qo'ysa beraveradi bab chamasi. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. İşlerinizlerge iyilikler olsun. Videoga like basqanda unutmangizlar. Başqa bir tuğanlarga, gruppalarga bölüşüp qo'yingizlar. Eğer shunday mal izlep жүрген bir tuğanlar bolsa. Angus. Sizniki neydi?